Mema emergency Ghana ashafo ene etiefo nyina akwaba ene nso mahakofa the latest story nyen kansio da tia roba nankasa ene nne mahakofa ede ababedan wo na ne nyina efa abrante bia ono de ne mfefo ede omonsa eye adwuma pesika no ono de oso ompenisa opese odi sima baako enya sika dan ma eno ti otu anamon se okwakoje sika duro sa eno ena meka ho asem sika duro otu anamon no okokodu honom no niama penino demand for no anya asem ketua unim se bonsamo ncha de kwa wo de ba no awa den wa ba beje niama omu demand for na branch entumi provide enfam ama akofa sembebre sempi e de abetira enya asem ketua busia ka me ho ne yenko nkotie story we emu nsem embrasisia minsifio ntimi no efiri wona mintimi enko maas no tibo ne ye no se ama wo de me ne ma mbe kasa na odi ubone a chewa na so do pa no maame emra na mo badwa atoa emisi ne na msimati tie ne ma ma antena so na mbo maame ama ne maame ne 3 days pepe na obegya ame ne di dwa atoa be na ma mbetena wonchi timi wo ho na me ne bashagi wo no mitu susu nya 500 cedi na aye se de bia amadi na me ya ade bibi ambe man self sika bedi sika fo ne bi ada nso on sika maji timi ho anu abobo 10 million no akwa koye ni bank da wo kwa me kama no musem na bo yi se wo mame na me se wato de wo kwa na alim sika be mame kwa de mini problem kobla ye no se mame mo ne mame ama na me si na me no na wa no mame na bibi si a o mame o me ye ncheme o mame so mini no me sere o mame mo no se de bi kam si yo no ye se ono akwa be frɛ mame abona mane eti be 12 mu ho no okwa no papa be 7 te bo 12 me ntene nkan am si shagi na adai na minti wonkan wo se baby okwa no onye hu nipa no te kakra omo de ne ba ko hu nipa ko na me si yo te ne mu wo wan fra mi ama ko be bo be sesi mu wo minti gbo yi nkan am sa atwen fo na me shagi ada na wo te makoma wo se wo sere me wa ye me bone ntino me mfa nche na me se bone ban wo se wo kona me kata nsem wo nkono asem a yakoka akire no me si asem be wo se hwe ama me koye se enipa ka ho na me si enipa ka ho a wo kona me tu futu wenti sisi ahwan na ade ne ko hwan wo me se fa ndo se se me fa me dofo na me dofo na enya abontin su ni me maame enti me maame enti wo mo kan na me se de bia na emenye enti wo ma jiska na wo ma wo meti ko na me si eti si obere no wa ba me so misika aka mu na 30 cedi go na be 2 weeks no ma misika da timika sa na wose ama wo de mesro ko ma me anim fakotu na anim sese wo de me nka nche se me ko wanchi timiko me duru na ma me se asew wo sesei me mfa misika sende shagi nko be wu aka ho na na wie ya me da so da na shagi de magiska duro timi mpene na me si ma sa me teme ni ya se de me nim hwe ba na me da me ni ba fi na be fa shagi asem no de nya atene ntidai so be ka ho so won ka ho sisi eno na me yenwene ho na o ma me de o se ma me sinanem nyanyam kwa na bia me ma nko be obo mi ho ni nipa nyina wo ne ba mu ho no sa de ni si ne wa na me da me ni ba na be ko wo na na o se me fa me ntimi ma shagi nka ho no na aboa me kakra akra ti me frɛ ma me ne bo na me se ante me srew o ma me 15 sin mfa ni di na shagi ba madane ama wasi yo ti ma me de ma me na kwansiri na ma ase ne sumo obi ma ne bebo ne ma me na ma ne se mo first kan ma me no se na odi ama me awie na me be de 30 ne sauce na me de se ne wo shagi ti ma ko me wo ho be 7 na wo no obi bop no bibie ya ma ase ai wa ho so ye baifo ho wo ye baifo me ba aya de no won ka ho a che se wo na wo akodu a be ma na ba chese won kume na mu de mu ni musika me boa am so ma ne se won kun se sika no wa ama me enti se me manya bi di asen na nkanya bone o se kura da me mfesika bi asen na me se me ne me de manya de asen ni na wie ti de be sie nya asi si ne ma me pie be 8 mo na shagi so be bo opono nim so mo ma oba na o de betu nim sa ma me sro fam bone cha na me se ade wo se hwe e bia me ko o mo se me ma me ehu akire enti wo a meka asem na kire no be false wo be bodam na me si be fam so sesei na me no na ko ye wo ko nyama aka kire obi a me menyima enche me be wo die me ye de be bodam wo se ya me srew
menya ka che won kwa de besi anya asi awie na me si yo se mewo no menya me ho ana se mewo na me ba no kwa ho ato na me boda ma me ni problem ni kura asem na ma me ka no boy no ye frɛ no obeka no kure ti kwa na me frɛ ye sofo e de tu no ntse ni se na ba ntse na ma me no kura de wa se ne ba ni dini wo kuro no so wa kona wa anya de omka so onye no obi a obedi nka abo na mane bia boda e na wo so no odi nka abo wa mane enti ne me na me ko na ya me ya frɛ sofo na no sofo no se enye hwe de be nya ba awie de be ba awie enti no menye ye mbo bompan kakran bia na me atimi agimi afiri enti ma asa ne ba bo so me pe na me wo ye me wo wie ye na ja na asa obeyi me hospital mu fe ne Pramso hospital de me di da ho ese ma ase epe ma ase mpa tomo atunya de che na ese fo nyine wo enti ho ene ebeduru fi omu yi me cause Thursday no mu yi me Sunday ma me bai ma ebeduru fi ni week bebe ma me se me nko me kurom na ometum bedini me se ma se de shagi esia ye me de meja ne ho because no wani di ma me nso so o ma ni sika nti mi a me tensi di ma me no me ten ana me na che nti ma me ko e shagi bede na wadidi mpo osia me ana me ba na me si yo nti e wa na shagi no eyoye shagi no de dwa atwa ko si ni ma me eso one dwa atwa ko si ni so ase na ma me apene so ni dwa atwa na mo ni na akoye baako na me si yo mate eti mo ho na ma me na me si sam na nya nyame anum krama me yese me nkoma ma ase ni bufu mi yie ti anwumre na shagi ni ye no sama me sere ko o ni me botom adwuma sem ase nti wo de ye be ya ye nko na ode me niam di kan eti me ko ye no na anwumre na shagi afra me se an oba ye ne ma me yi ni niam asi abonti na me se ade o se an ne ma me akọ ono na kwakọ ja me wo ekuro mo ne de wa pam wo no so wo metena me so me se obi a me ma wanya 1 week de na be ma sa betena me nchen wo pam ma fi ofie no ha na on de onye wo ba no tie ne nyame no kro me de me ne to boy ni me ne me ba ni na me je boy no ne kwotena me na dan e wa adwumam ti ma ye wo 3 months e ko 4 months no na wo ma se wo frɛ me se o bibia me ntwa bibia so na nipa ye nipa na me se mate ti anche ene bo so me kra ma na abatu mbadini fe outdoor ene save yourself obia baby ebe ene medini ye pa ma me temani etima ye to bedini wie bo so pepepe na se menya 5 months eko 6 months na me hu me ho anu bio ene sai me na me de se wona me de me baby ma na me wura fi eba na me nam ma me nya ska once kwa be to mboto ise me de fro ka ba kati ha me ma me bia otete mi sahwi no ena eba mu bia na ma ba ne ho eba bi no se ma yese na wotie wani ade so adie aburo so me serew ma me fro ma me fantu na nim na me si yo na me ofre me ma me so ofre ma me na ma me so e ka chene se no kure na sense ya na me ye no ofie o ka na me ne ekonti ntimi nka te so ko wo ma me ho me ko wo me nka se me go ma se wona ma se ne ma me ko wi ko iti me ma me we ni ye no sama sade ade ne se me ana matete wo iti se wo se ye be ha me nti me be ginam abompa ya ama na me se ma tinte ne ma me wo wa na ofre me ene sofo bi ne ye bobo abompa ya kran iti me am so ye no se de be no so ntena so ne ma me ye chini pa nya asam kotwa ma me kwaje bo na utie ho kire wo no me pa chonwa ya utie ho kire wo mo me ma me ya we pa se ma me kan ma me no wa fa asem bi anya asem sa bere no no mi se enya no because me no mani e dindara ma akominim bibi aye ha ne kura de ho anu aka minim nsanom ba enye bebre ena sa George minim no mpa minim no George no kam chiro minim no mpa ene yese o ma mbe box no kura sisi a metie menum ni nyina wo da so no me da so enya me a ensem bebre ma ako enti the last time I know be erebe this year dey be 2 months ni me free akra by dey menum wunya num bi eti se de na ade ni se kon na ye ma homete na George nko a pepa twa George nko a ho dwidi menum bi da eno ana nsane cigarette no kra nsane ya club ya
me bufu a na makonya ba akwa no na makoma atwa me yem na mete ti wonnom de dwodwo akoma me mfa nkwa ne me no me awura de matum ho promada enti emu na ne ma me ye fast na obo a me nkaka ne mpaebo mu a na ele ma na so nkaka me ho to me ti me ho to me na still ma me na twa no ne me twe se adenti na se na ma ade wo mu nyana me hu ma me no a na me didi na tem na emu ho na ye de me ko ba bia so mo se e ya akom ada bos akom mu fi okay me ankasa me yoyuko ni me na ye hene mu a hene panye wo edwoso ni fa hene wona ye hene wo na wusu aduom eti e ba sa no na ma me eye no se da bi me nkora me ko busa ye kurom nnua so apenkra me nko we se yampa des wo ko ye ne kura fira hemfie kurom wo ne di hene ne di ade ti wo mo ka cha ma me sa no ma me si enti si ano ade nso ha na ha me enti enye dan eti o mo de ko ba be wufuro be na nipa ne yese edam no ni ade ne de na ye ma ase na ye me sa so se me di na tam se on na ekuru ne de ba ha no na ekuru eti ko ba bo me dam no wa sa ye me ba no so ba fan aka ho na me si yo se me hu ache no kwa de wontimi bi wa wie cha se me na me to nse bi ya mfa sa ma me yankasa no me dene na we no so asa be ka ho ni ma enye yize wi asa me nam no wo fom me na sa me se kwa na ma hawo enye ma me nka bibi nto so na wa be pa me chew me pa chew no krasem se wo fom so wo bi fom na ka se onko na se wo fa che na ka che ni so onko no wo nim ni obeye yes me pesa me no be he bi o entina ni o de obeye de obeye yes no wo na be hwa pa che wa na wo ho na de besi a o ye de so abe ubechini ye be kasa me ha me dina so se nyam ye me ade wo obeyfo me pa che ma me nye beyfo enti mo wono ma me no so wo mabusu apanyi kura se omo ye na o twede bi nkomo wi amfaso no komo akofo so mo de ba akopaya se nso amame ne ba akoye no mama me mere sense si ka hede ni honti na ma me epene so sa na ni ye wo ti ebusu apanyi so mo ye ni busu me pepe no nso awuo na kire sa asem no de ode ba ya ti agu nti da ade ni wa na wo mu ana me se dabe se de ma mi esi gu me ni mase e wo nkwanta abotre so mi si wa na atunu prum se bodamfo na ba me so me hu edam bi amabo wona wonim se wakobo bedam eti ko am ayi akwante na si nkwanta abotre so ma me ne twese kan wona ne ba shagi nyina shagi twese kan ne ma me so twe pentoa e de ba me nim life temi ya na me se odiska kai dabi se odu sika na aboa me a me so me de ma ho ode aboa na be si woni ma no aduane ma wodi tika fo woni kura to se ma di watam a wanya hwa ga meyew ana wo ya ma asi wunti no fo me ni be ya fo me nya adwuma o so watena akra wa bodam enti no obi obeka akra bia bodam dia enche me so me kwa akra enti me ko ba na me mo odam dia ne na wo me hu se wa no edam wa bu no wutri enti me so me kwa aba ne me ka sa ti mo no me sin kwanta biem ne de be ka asem no ana me ko e ti be kwa akra no bebe me ko bia o me se maame en ha ho wo ye de kura be kom aso wo nyina ukwa akra no ku fi akoye no na akwa na mu okay me pa cho yankasa no madam for me classmate bi na me ye say abrabo no se de si ye me ni adwuma bia ye ti nko ma madwuma enye wa aka no so ne na kra fre abrochira ba ti omo po bia ma na hwe ni fie na me se o enye wa kan me kra me ofie ba se de si ti ma kuma na sisi e wo soro nso me manage ni sa na ene se wo kam ya na me mfi no ti no asema ko hye me de ti ne me ye kra tena o be 9 months eti me ne ma me no ho me nya ne hwe na wayo ma me na asu bi aba ho ma me na asu aba be create confusion ato ho no mu bagaya eti ode asem be to na ma me ne man se da bi akwala yi oba be 9 months ni onye bibi ada oba e na oba santi ko ine ni anajo 8 no mo pam no na ese o madi ama me ti ma me ne wo fie me kasa ho awu mfim na me se da bi ma me me te wo no ma me nka me nchinchira wo ejo so ha na me na di ade me menya mo kwa ka to amete chimba ho mu me ntohwe eti se wo mpre ma me no ntena me kwa utu de chimba me chimba ho me nana
nana ohene no eniema nyina wo mu kama no ane me carpet ame amato ne me TV no TV graph na me gusu a me bepe biato etina tese maame na de oye me ne me kra amfa ka ma adwini chire ni ye pa esan se sele mi titia no man ka no kra anchire na me dan so ba bia dia wo kra ba je wonse nti me ka no kra che na maame ne ye no se ene frem o maame na odo ba ha ne na me frem maame asema me sika bele me na me 10 million na me service kan won 10 million no te wa me kasa ya na sister ne say ama twen na me ame mfa mani me hwabi na omo ka metimi adu dance te me ne maame ne wo ho anso ekita na apete agu me so sa na me say eh maame wo be se wu ana me no me kukunye o ntini me duru akra ha no ka me mfiri kuma se amma oya enne ahwe a obeto ana no ntime siraw emma me honhom tantan na ma ado maame no wanyini 74 years na 74 years there ma na ni afi bet asam no ni wani pa se me dibem enso pa heda enyo ono na wo kohwe no de ono a wa se be critical bi sama o mana pam wa se asem na me yema e pam wa se ntime so me nko tie kwa na me so me frɛ maame no ba me be pie so o se ante nti ade na o ya masa nti obi ba te nche je so onye nipa ana wa se ba na ogini die no unim ni se ye nwale no wone oba na awo nti ade nti na wo se obenye tumi wo fia e kya akora na neti wa na me si ye o ma me de mitimi ne ntra bi mfa me si ka wa na me nko die duro no ade sa me ne maame wo fia ha hwa me kuna mama be cheme nti me sere me pese me dem mama me nko me kuro na me kura no adwuma bi na de me na mo ntina me duro ha e sa ma kominchi ti ho na me de to maame no ofre me maame bo na me se ama se bibi ene de ne be kuma tinte wo ba na me se asa me mo no kura sam na me ka cho nti mo fa me se ka me ne ho a kwanse use ka maame na be krawo na mbae ti fro ko mo fra me ame mfa me ni o manya ti no mo fra me ame mfa na me tim ba bi ka krama fi se bi fra kra ba 2 months ni wo ma se ba me bae na me behwe mba so mpene ma me ensi fi ho me ma bedidi watem wo ha ana me se na idi atem no ma me pa wo che wo se pa me che kura nsi me fi ana me se hwe na me so fi so me ba o ye me da ach no wo je na boso ana o se an akwa ye case wo konta asa to se me ma bodam nti se me be fa mba ro be me ya be che me ana me so wani me twen na me twen ama police fo na ba na nya che on be che me ha ho na me kwan isu nyina ma ji medini ma ji medini pa esan se wi ase yankopon so se bo me mfere hwe entino na wun suro so hwe ya bo medam kura nya yi die na abeye ti me ka ma adwena de kire ma ase wo fon so sa de no amba akoe no na boy na afre me didi matem didi matem poto kwase aba adwumi fo ma me hu fi na me se ma me hu fi me ka cho se nka bio o ma me asem na me be pa nche wa me buo wa gwan na me die ma me ma kansi su bio odina ko jiska do be biampo biamfa me ko meba be yi me ho ano so ma me wo se ne nan na ye kwa 8 good years and 9 etimi kwa bra mu yi me ho ano wo TV so de mu baba bio o se asa are ma kuma ko na mo de meba en enye nipa na ho na me se mate so be nipa de e frɛ wa bra ene e frɛ no wa ma no ayo ene e frɛ wa bra okay ta ya dum o da so ye meti no o da so ye se wa graduate ko driving why pa cho da bi onu ba bi akora sisi akwa so akwaje ahun adunuro ene yeso so akora uso wonanim bet me no enya me life ene wo kwagro no obabu o ma akoda bi sa do enu wadie mi so minim de machi wade ahun so me de be kan wo abrantie bi kokofu meda ho ayi o mese ho no adi sekan aduru ye woni pentu akun no ti so adi sekan aduru me so me wo pentu ani ahwe se pentu ani be ku ana se nkun se me de ma ko kuma se mba back ne de ani breso pa ma se no o ye de me sekan aduru nanka woti me gya bonte ka se wona ye me sa ti ma na ona ka ma e bo me dam onu a wa ka che o se na woni me ma me e ba ni krom ho so me ma me ifira kra ba em de betu nse ma menya abotrache afinie unka ho hwe na ese me hu se me kura ho no me ti me ameka ma asem nti wonu ye no se hwe ama okwa akra no asem am kote ne nkwanta na me se asem be ko se hwe obi be ka kire me se odiska gina bonten ebi na no ka kire me o mu prince wonu na ye me sa wo bo medam am se you na no ase ti si ano oye ye ko si sei ya wo se de enti ma me nim ada ya ma he asam no nkomre nyina no me nya me yo
oba ni wie school ni nya na wie na aye se shagi amanye ma mehwe no nti ma mefa won kwa abrochire boy ne papa wo manso skapa to e no se da bi ma amanyem won wo onyanya adwuma nti se mekọ na ba yi nso nya da bi asika ni ho kanye da bi na sika ho a obenya bi ama na akore bosugum so amye nde ti ma o de ma amanya adwuma nye onwo no nya adwuma nye na me nkọ ene me kona wan ya akura na me nya adwuma me ho beto me enu ani nti wonti na shage ankwa brochire no yes ma me ne se me ma ye ne ba na duru a wo se won kwa brochire ne me watwu so me dia ene oba kire me pa no wa ye na duru na me pa cho de wujidi so ye na duru me jidi kebe se saba mi wo wani we say de we see ka dia so no so we shage ma me so wani ka pa cho an de o wani san se me fira kraba yi eni pa ba me se na ehia me a o mutimi hwe me se o me se adan o se o diska ono na atwe de ma me wo dene me se me wo ya me na wo ntimi ankumi a wo bo ha me hunya to me na se me kọ ba be ne ye se wo a enfa mo kwa se me de sika ba betu mu nim ma ko kasba kese ma ko no kwa se mo betimi akumi pa ma wo betimi akumi na so be kume no ma se bia na no no de ka ma se ne ma ko ba bia ko pie no nko ade si won tumi ngu nyo na ade na mo yi na wo enipa wo betumi atam se ka to nipa me ne mo so wutwa ma se minti de bet e ba na critical meye but critical in the sense of a quite best say ebi kura american hwe eyi nene be week me ba putu oja be shia shage wo kem wo sere me a so ayre minima wani abo ho minima one time wa phone there be e kwam do say no wa se wa kam ya manfi no to e no ha wo ya no wo kan ni tirim se timi kodu frem kote ma me woni se enu fo wa me ne shage ni ye nan a ba ku be pra ba ku nti no ye che me ma na nyu won be kuro me kuro no ye me na wonya ye nyame ageri me na ye nya nti no wodi e ma na ha me so me pra na me nwane se me nim de me pra na gina wa me ya be che me akotum na police ni wo se wani mu mra no me ka no kuro ni kire we no de banka ba be gu me nsa fa me nko ti me ka sa ma me se me serew ne na ma mi su ya me no kuro onya twese kan nko ade abeko me yo ma ade me se onya twese kan nko wo be ko me pa cho me ko ya ba chi wo me ni problem me ni problem I ready me ba no se me gi me ba ne kwa ya be che me freedom we ya wo mu ifa ba dia wo pe didi wo pe mi aframa wo pe ye no akwakoda ba bi ya wo koda bi ne ho ma pa cho wo mba die ko so nyina me ni nyi bia ho na da wo na ya wo ko hia no ana se wono na se be hia no na wo ko hia no aside watem e putu oja ho no akwakọ ye se keti ha ye be fa ka akọ me fa ho ka akọ adwuma mu eti wo be to be kwasa me tika mu ana wo sere me ya me ho do no so lodi me ba cho de bi ono na ya adwuma be duru ha se o be fi opon ha na o de be twe me ha me mu ano na me ko to ma me ni ma me no so sere me ma me ngwankoko ka ene nyame no kura me tie me ma me se dalo nka ma komenti aka ne ke yesie me adano ano na se bi atimi ko de se de yesie wo pa cho ma me kambo eti na adano pa na ma me ka sa me che ni se abo se me ko to adwane a na ma me bitika wo se ma me bra ko ya wo se frokal me ko me se ata de hye me ni wo se anya hwe yenko duru wa e pon asore wo se ma me o da e be na wo so se da ye bebre was na nsen ya dia wonso bi mka so da na me sister bo me da yem so da me hunam nyina ya me ya o si sa da na me chire mu ti me chira so me che no se ho osiri o ya ma onam na wa wie na me se ma ko se me fira kraba na me nyem asai na fira kraba na nyem na me nyem me ma me nua pa o ma me ade na asai ba ha nipa mu ntino asai efiri ho me rane sa me ka praye am de hospital no me se hwe nso nye one na de ba ade ntime me yam gundi o ma me nuo ma ne wu kuro ni wu me yam ma me hoto me akire no ma sa rane ranti o kanya na sa e ba me tirim ho e no se na me ni kwa sen ka oje me se o ma enya nchen wo ne be ma me ne firi papa ba ko ntime de me nsusu hwe no se you me ka chiro ma me se nambo enye nyambo chine ya yemra na onka asem nchire ma me se sa suju di waka sa na me se ma ewi ase pa so de wo se ewi ase pa so de una wonya asa wo yale
wo yale huhu yese wo de chechire wa na wasane ti de aduro ne ekum no mbekum nti agasi de nka memere ni o mbekum han ye chire nya ne kura nso maako mitime da mpasa ye be chana mda fom me mpiri nso na wo da be se den wo ne so opre na atito mampa chwe me ni nwa be ma na da mpaso o da to sa na me de anim eti me na da so many years dan be says good years ni me da fom da nan sei case ya me da bia na mda fom tem so ya na ma hodum nwam se hey wona wawo me no se da bi me da me ya da wo me se ha de nya wa twa so e we de kafra na me twa so nto ka se na asem no boba nga kra me se na wo ka kai ni esisi am se ma minim de wo nti mi ntwa won ntro na se mi ni wachini o de wa kan ma teme ka kire ma me ne yaba no si yo no ma me nsuo ti nsuo de ma me no me no me vrane ya be 3 days na etwa ne che sa de no mo de ma me abesene ko na manya me ho me de nam ho ade ne che sa wo ma asibe why wa adwen se so kum na wan tumi enkum ya begum ani wase enya adwuma ye ma mienu minti trama me yonko ba hu menu masasa e wo sam so me kire mbo bele ma because sa time ka che ne prince sa be na minim nyame yie enti odi nya ame ne neje wo boa okonya me ho ame konya me okobosom ame so me kobosom isa sa me metu bosom kura dan mu na metie e dan ya metim no ya bosom dan eti me de ye de me kwa so den kura kopa ya e dan mu na meba mba be hia me ne medi nkuta ho nti de wo ye no won twa na maako asem no ye famre wieye isa se ma amino se wodu go me ho a ade e fe be the time me mpese e tire we be ka se wa ase ayo papa pen na wodi boni twia ne ka enti no maako me sro no pen ba ya won kan tire ne se twa no pam no me ba no woni ti no mo frem di matem me je me ba sabre na me yale enti boy ne je ne metiase e o ma amre ka won kan ka me fam ba ma wutim be trati so ka se won wo ye mbaba find e enya adwuma se woni me nya free woni me ba be free eti meje me ba maako enti na no pay me dia be da mo se mon sanka asem mu nkanya ane mame na mo nye me ba e fa mame wo de wo dine mame wo so hwe ne ba me ye madwuma maako me ba e nya me ni maboro bi kita temre me ko fa asem na no mu ton ya na ja atamfo e mame ya le me bo kan so ene me papa no ya de no mo frɛ ni me de kɔto no se wo ni kokoo bi wote o be ma miska masa ko fa ne ma ntima ko sisi a me ye madwuma o fa mba mame wadi won hwɛ ni o me ni kasa bia shagno hum ya wontwam na wai na so wo hum so ba twetwe me dia na me ni mienu enkwanta ba ko bewu period because ma tweme so se kan ma ekobie police station ye dia asɛm ne ba fie o ma aso wo betena akwa wa me ya me kan asɛm bi na wusu mu anim bina na ebeduru adwuma no ofra ka che wo se wudi mampontenan ade enti wo ma e ma me na na se saade wo yi na ne nsa efra semase se wo ba no ba me dem obi ma me mfa no me yenkunu bina na no onyeli pakoto asa enti ma ko me ba ya ma asem anu oba no ba twa me ba ni enti ma ko hwe ewi ase ametie enye kasa enye anumdwa adwun kokofo adwuma ma ametie se bi ni pa bu me pa owura me dem a obi nkan cho sa abaye wo koi wo di ne ho ne like wo ne bi dada eti nya fa na be ma yes wo na ne wo mani atie wo shagi na mo ani atie wo no mani atie san se me pa cho se me ko ss foforo no me papa na adwese no woni sika nim se na obo se ne me friend bi woni sika ene ma me ne de kwatwe mpana me shia sagi 4 years ansa ne ye jai ama shia no 4 years ansa e kan say me shia no yenya 4 years ansa ne ye jai wone ne wo ya ansa mu ja me pacho me ni de jai ansa na mo sa ko shia ye me pacho de bi me hu ne ss1 me wi ss3 ne ha no na me ne wo ne de nyam ye ti me tro wasi na me nyam 2 months na me de tro ye oh I see me ba o tro wasi na wanyim 2 months na die tia me ma na start na bia na bre ba ye no na se sei die no wa hwe bi wo se wo gene ba ne ba no akodi na ase ne ho se die tie bia no omodam wo ye adwuma otifie wo na abontene ti o gene ba no na wo no ankasa ahwe no eno wasam na ye kan enti wo se shagi anye bibia kra no wunim dia wo de kai no wo na ma wo ne tie mu date and mu break it 4 years time to am so wo try exam sinanyem
ma me pacho me tro wasi ma tro wasi me tro wasi na me nim 2 months na me tro yin me try ye pa bye asa wa ye fo no ene e headi no ebenya case bi nti ama English ne de mu feli ye nyina omo se headi no aye kwa mo mate se omo de apo bre ba apo ne mai kura onya aka ne de na se o de apo abre yampa nti headi no mo ni nya sempa wo konongu court kura nyenzi kura tinansem ho na me ayi results ne ba ya na ye omuma the whole square F9 ne wa ya consider kwa na D7 na chere se omagu ya ni ma se poto enso no mo se ku ford badge nya ye ne ya top a o ma English ni santi ha ye headi no e ma won de ne court o de o mu court ni ade nti e won se last year ya kwa na headi no mo kan wi a na se headi ni edibem o se wa amfa amade sa no mu kan se wa kan wa amfa amankwa de a e se onu odi bemunti mo bona baso nyina kra mo sa ma headi ni ka o calling senior ha santi achima gogo ho na me wie school ha eti wo mo frɛ me se Julie we na headi se yo nti obi a metro free fanhye me san se we student no onye okapre na me so osisi asore ma wo ma me hu ba bia ablabo no ta bere mu na me yale na because sa kire wo mutimi ka kire mo so mo ate na jamitwa aso a krankana si amedam eti uko mu free akoye na di se asa wo kwakra me pacho me free akoye fa se ni week pepepe ma nsha da nchesa okay eti sabre na akra ne we sabre ni nyina se na sa de ne be ka asem no na nwumre shagini ka kire me se ne ma me aboni dwa asem wo ma misika so usu ni be kuna me so kimi ne problem se wale no mpeso me no be wale ocho wonye dom mame o ka ho an to ma na wo firi mu nso ento sini ntipe be fa na ehwe wo ba na wo ba nso be hwe no nso pa pay me no enka mpapa wo to me school so na wo ye se ya kana se mi nti kura na wa anko school nti kan en kwa nki ye ntwa so brebra mama ne enso ma ka mi ko school na ane benye mi nti papa so ahoro ne nsa firi mase nti go shage medu be ye mbibia esan se ma amina no owo bia obema mbi no na oni sika sa abre no eno so bosia abosa ma ne boka ma me de mani ene me wure nyina ahye o mti se ne wo ka de a me de mi sika wo ho nyina ameje me 5 million yes me jimi sika me jimi 5 million san se me no uja wanti maka sama je kapre kura ne fadidi sa abre so mo anya ni yim ha sabre nso no me yama se mpra kura me ntwini sisi a se de kokko na aforo duro be ma kodon ho betia mebo amu wa e bia wo bebo me kure yo ana maka enti no me na ntwempna ti me ko akra nyina no me ko me di be 5 months ene boy be ngo hia no waye ma me na ma miska kura no ade aduane brem no te be uko hia sa boy no wa akra ho me pa chon hane enti mu ko na so he me kran me ni piepie nko ye pie ba ko pa bi ne ko to mu just a minute and yammy, it's me by your friend promoter. Patron. No, yeah, you may walk. Patros or the 2 ties CB, a year dropping. I said, ha, a war, a horn, a lebu, a blue kuma. Wah, it's a boy on the bedroom. Says, see, and I'm a friend boy in the tone was, oh, my man, how I mean, I send me out. That's why I'm now. I can't walk on, not wouldn't will be or now. Na why you aje se ukọ no akọbọ bra pacho ma me da se pa na me ni mo bi ada na de ko ba ne se shagia me ne wo da ko o ye course se ne mpra wa store na me amidina na ama which means I can say na I can say number no so obi foforo na oba foforo na no mpese be hu ni wa store no wu di mi di na ama eti da ko no fro car by station ha so de me che ni master eti ya men cha de me ne tika no na oye ko se me twa me high tension me fa wo ho na me si ho no twa high tension kwa me se be ma ti edu ono no de obi anyina ho oba obema nyo no si ya twa mo ye kwa aba na se me timu ni nti no o kwa aba na me si oh me hu ti wa me de ma mpa mu no kosi opucho ya me kofi nti anwumre no oba afie na mi fa ne phone yi number ko de no wada to share na ma na je say enyo number na me bobo ya me free abawe na me se ma me woni me se de bi ye frɛ wo se na me so
e frɛ me nanama na won so e wo se me so e frɛ me nanama na me si ei ene ye hia na se ye wa udi ampa wo se ai na me so yo ene me ka mo aso ati se onya de wonsa ato abrewa aduan oyeyira ubedi nti ti wani na di aduan ni yiye ma me woni na hyeso ne woni ayi shade ai want to one say ye wo se na onwale me because emre bi ni nya case ma ko wie mpanifo ni ma mpanifo le se onwale me ne die me ni right class me bo ndua sa be na edua bo no kwa de nya ha ase mpoda it won't cause and say a damitrim. And my mind say, what the banner be dear call baby. To be fair again, on me year and a pa, me dinner, tell me yet so now. If me busani age was all 7 times say, ready and copon. Make it by me, no pony woman, who go on one, me pull, went to me moment. And you know, I can't say, what is already Saturday. Oh, man, a move on us again, me canoa. So my batwa say oh baby ade ho na me no kan boko me kan no age so person kire say wa soro me so nyene yes me wo 50 me nya 50 ana me to amaduane di ye ntino me kire ne say won ka ho abrabo no bla ma bre no wa bre bia nko wu ti me yes ana gan sister me siro baby a wo ka kwa mpa achew shagi kwa nya hwinu no na me say eh na nya o number ye de nya no be fa high tension say me na me say ha ye din na we listen ka wo be me akama shoes mu enko ba bia we no sister mpa achew me ba wai no ka te no ti bo kwa number bi frɛ me o sister ye frɛ o say na me say na na am no say eh me so madam fo be yi di na na ama nti e de na so so sa de be na na ama na me say ni minim o say na me say frɛ me Shadrack no an so ko bo Shagi di Shadrack Frimpon we so de Shadrack Frimpon na me say eh wo mo gro ho ana ye de say osia sister me de me dia no so obua me mpesa me bufu a de wo kaneka osia na na ama na di dwa atoa aba me say osrew twa bibia so na enya ne hwe ne Shagi shia na so openo se oh boy intina downfo na me se saade a menini ni asem ontra baby na me so me ntam won frɛ me biem me so me mfrɛ me biem na boy ne da mase eti na nwumre me na me se said the Shagi no na menya se woni ne twempra kwa menya no one ne twempra na me frɛ boy na me se bambrantie woni adwuma bia wa akra wa menya bia ye wo se oh ne na na eba to onya beduru a obebo o mane am ya be fa me na makwakohwe ne ma me ne ma me de koy eti akra wa me koy ne Shagi a woni me se o ya ade am na kume woni me se wo bie kwan dia ma wo yes obi e wi nhira ho kwan na wo no koy de ko no akra ho no kame ne maame ne be yare gidigidi a wo ma no hwea no woni tine ma no ne ma 7 ne wa buruchi wo mo yese mo be fa maame na ko wo mo be fa no so mo nya daji kame ne nyina na e kro ena wanya abotire yes na ase ba ne be ye be kwa de do ye nyina say ye ti fie onum no o ka maame ne ho nsam a no afre ne ba no wa abotire say ai ma o ma hwe na maame ne ma mmedi ye aduane na mfu be den aye na ase no na ase ba mso ne mo hwe ti akwoto na ase ba ne wo ho de bi ono no beto me etina me ne mo hwe me wo ho na maame no a nam boy ne maame frɛ no se ama me ne wo ha e wa akra ha asema ba na won kan kire me me na eduru aburochire adai to na o chem no me se ma me sra me ne mo hwe na me ne me dance eye wo kuma na eti wo frɛ me ma me ko ne fio ama saman no busa ma sama me chie ne nyina me se ma me nya hwe no kore me nya hwe ti e fra again no kan no kore se nyam na me fra burochire fo bo mama ne no mo se ne ma me se na ba be ke kan sam dia akọ fie ha etu akọ en ti ma me na wo be hwe no ono kora ante wase dabi e ka me no wonsam nya ne ma wo aburochire ni pasem obi afa no pa che obi ma me bet ma me no e se da sabre no akọ ho anya sai patro ne menya 7 months okay na omo no ka so omo betua wo ka me patro month bi no ma 500 okay me didi enyi omo ane 5 na bosu ma se atwa me ba mata de de bosu me bi so a me yi 100 bi akoto atare ba ko bi enti sa boy na obi fra wo ka se ye friend no Shadrack no uko hu no me patro an ye no krasa ni ye friend no Shadrack ono so de Shadrack Frimpon sa pepe I see maame ne ba maame no a uko tra ne nche no ne nana no oh okay ne baba patro an ono ye ne wa akra na 7 na aka do mo wa burochire maame no 8 I see eti na chere se
no cross am na boy no efre me o ka che me ne boy ne nya me num kura me wo nyina me ko me nya akoma ya nyina me ba no na me ntime na sori a me te wo sa na ade a che na ade asanti boy no se ama de wo ye di enye fato me ma me anim na emo bi wo a o de aboa ntime fi Shadrack na se boy na Shadrack no wa kra de to me no se ama oba no o mo ntime ka so mfa ne ma bet wo de nya abotre tena kaka do se ubay waju se ha betena 1 year bi kura na se 5 months bi e wawawo unya kakra tu bozu ade koye wadwuma eno kwa obi abeka bia ma but wabay se wa anya adwuma na wokwa baby ade koye beka se maami uni adwuma ye nti ma wa se hwe ne kakra nti sa bere mete na se ene ye mudimi ko hospital to nuro nyina maami a sa nu je o ya be wo hura kuma ho enu bi na sisi a menom enti menom a na makoma na kofom kakra na me ho to me a bye wakoma ne sei me pa cho wo yare yakoma ya de me pa cho ani yo ho na me kai me ba no a na makoma ya me ya ha na wo kwa na oba no wanya sei me pa cho no wanya 1 year 2 months okay oba bema na wo kwa no anante me pa cho no onwi na aso o sori a na wakofom ba se se wanante si ade wanante na wo kwa e wo de wani ko hu no me pa cho me kwa akra no me wofa bia asem tu me nyina mu no na edi machi no mo fra me se wa wonti me be ye yiye ni bi me baaye no e na wo shagi no di akwara na ihia me ma ko de ni kura me wure ho emi sun pa me hia me ba no a me die no wo su na me se o nana adai o se wo koma ho ne nana no o fa nana ne ma e je se kura de ni pa wani mu wani wo me ni mu kura fi nanim na me se okay de ekoi de me nim de meye shagi se ujina bi minim de o ma me wo yo mane hawo eti e wa na me se kwa me mawe no de sat na me se yo e o ma me why ana me nso e no wo sere ti wa na me yi ne picture wo me phone so de kire no to he picture sa no wo su oba no na me yi me ne ono so picture o se na mama o ya o se na mama nso wo nkai to e o se shagi when so ye hwan ya obusa de papa se me hwan wo ye hwan wa me bo mani ani so am say hey mama me hu se mo e na mo time yale n'echi na me mama so mo ho ntomo o se me bo no ikra be che mo a nfa mba mama ade waso oni na na bi aka oba no ho me pa cho de bi shagi na any first born but no on last born wa o friend so ka che me so me ba ne last born na bo so ntino ba no kwa de me nya ne biu da ba no friend ka che oh pepa cho de no a me ba ha ko ne numere no shagi frame di ma tema me o ye ma me ofi na me so me de ne ma me na ne ma no biu no na o de phone akoma ne ma me se me se na kuro me ma sa ka biu na me se hwe na o ma me se me suro no wo ma papa do be comedy me suro na mom de o be se me wo se me a na me hu wi ase no na ye me ya na wo so be kumi ase won so nkere bo enti ma me eja do ka kana ya ka kire kwa me kura so wawu ina si me da wa me wu nti wo nyini kwa me hwe na me so no ba na wo me ba no hu shagi kura akobo ko bia no ka se wo wale ne hu bo ba ne dua de me da ase me dua nya me anka me wu ma me enti me ka kire hwe se papa nya hwe abone nya hwe me ma me nsa so se me modua bi me ne edue na me ka no kura kire o se wo ba me ba no e wo ba fa me woro me nsama but se wo tweli amponi mi se me na me che me ba wo me ba e na wo ene wo bi ono ka kire me se me wudi a me ja o mantoa me kan ne ya me no kure ja wa ma wo nsa so se wo modua bi mu no me pa chwan ya wo nsa no ko ma so aso le fi na sai e fa pa chwan me kwa akra na service of god se me de me ha ko tu wo mo animti na me no mo ye prayer kakra so nti ma se no mo si di matam godamfo kurasini se o ma me hu fina me se awurade ene me se ma ye bone me wi ba be pa chewo me ye na me se ma me ni hweka wo de ma ntwan kire ni tumi onu otwedi ampon utumi ka che awurade se okoye bone aba oba be pa chewo de achewo ma o de be che me nyankopon kura nim se de akoma na furo duru eno an na wo se me timi jana ma ntwa mu wa na boy na kate economics ya swala pa usuro woni mi se me dua ko edane enye ye problem ni se maame ene papa muntra ho na muni de men why muti wono nko ade bibia be daddy tinade che se boy no osuro no afa ama me serew wosi wode kwa me ba no osu boy no wode ne ba emfrem se wo ba jiska na me se he wono wa adwen na ye dai
enti wo nipa ye wo wana sa aboa sabi ena wo nwene enti de o ma me de ye o papa no enu bi na apasa me de ye o meboa ena menya de ayewe kwa me ba enhia kwa me tokro bi am nkasa wo ba no no me no ni asem enhia no woni manya woni me ba nso anya enti bra hu na twam ne ko ba bi wonwoi na se wo hia me ba no so kokoye kwa me ba no wo be tofi ya bra tofi ne kura no ehun so aso a obenya no nya asem ketua nti fa usika na me so mentan ba bi ma da no ka me fra ne ma metra ode hwe ama na metra ba bi a na cha se kwase ebu na se bi wo so mu bu mi no me so mentan ma me yanko ba amfa me sika nwa na ka so ma me no ba ba ma ntena me ba so di me nyene mo so etima asem no ye no na me sofo ba kwa afre me breman ana edua no da na me pa chwan sofo na afre me breman so sere me memra ukua da bi me ko eno sama de edua na ye boy no huhum no me sere we pie ni so akora hu a wo ye mbe hyew esa edua na wo bo ne last no me pa na nse ya de ya me kan ya me simi ja o manto no se ma me edua na nya ukunu no a huhum wadamo jemu a ne nsan na nyina tete na atonso wo hu na de chia no wu na msia me penisa ono so ka wo ya dai me penisa anu tinjili na ebra wo ko ye no Shadrach Frepo no wone no kwatwe mpra na me ba chode ma me na no de on na twwe mpra okay enti no pe ma sempa se osi ade o kan asem na metie ni ti no pe ma se eno no kra so na bu a ma wutumi nya adwuma enso ewo ho enti no okay enti kwa be so na wo fa so a wo de ehia abranche na ono one na nyemo ye me pa cho na infinite no nchen se ma me bi tonton drinks go nti adwuma na ode kosuane pa no aka ho nti enwumre ase ma me ne me sha ase akonkon kwa na me yeso ma me metina ma me nchen se be ya me ne ma me ne nya asem ti me ne sister ne to osa na otumefo se ma me ne nyin nti ya me nya din na so okay me kwa no ti na me pia bontin ti me ne wo ana moto bi begina ho na osi na osi baby na sister yi so free hen no so oti he ya madam fo no so okay oni kunu am sio me de asinti kura ekunu mi ne bi like boy kura me mpe no so ade na esi no no kasa ta transfer na sana me kan ade woni ye kan say shagi entam yes an one fa be ma bia bia ko pem say odi ko hia no me ma use me date bi eti ono ye no so wa da asembe ye enti na ma me yes na me so ensembe bre ha ekwan no so okay eni oje me number ya na edi nkomo ya de me de number no man eni okofia na ofre me na obusa me na mso ma wo ba ko ensembe bre enti me kawe no so wate but me ni boy dia ani ono so ngoni me bet na ma smart ti eni kwa be fasen be ne bosume ko mi hu be 5 months in the 6 months man na me ni pie because na ma me no se kakra bia na wa frɛ me tina me ntimi mpie this one da ai dia one na tie no ha nti one day bia nwumbe na me ni pie e call out nti e call out ase ne bosom pepe na me so me de ba kuma asem okay aja se ma shada kra nyai ade se mo da so ho be ba chon ba se phone na ne number na me store my iPhone ti number na kaso me yi sim no anyway ni so bi mti na wo bona mane se wanyinse e ba cho me ba na mbe yare nya me bona mane se me yare me bleed no so wade na me dem pese mu sa no oni musa wanyima sa wo ba me pa cho an de no yare nti me yare na me friend se pese me go try scan because me bleed more no see what ade de na asi na me se me nim bibia nso nye me no an se we ne ba sa no se okay nti e wa no se ni me 150 se me fa go try scan na me de call me koy na nurse ne ne say ade wo na wonyima na nam se an no so eni ma oye me test no a say emoja na aba no aka na dia na ye nya ntwa scan bia na me so okay ti ye test ne sa so ba ko na ase no na ti emu woni free kwa boy no free me biem na me phone de say yen
say muni hobby like on frame me be ntimi de me na wo boy a wo pen pa na one apart from say bia the number wo phone so the number ni wo team a me ba cho de wo betimi dia friend no and anase wo hu no na bia anche bebre se no ba se shagi number da so wo team ba shagi number di o mi team shagi for so many years the number da so wo team ba we the number ni team oh boy no so your work can so sha no process me ba cho pe ma se mi and the number the process oh me ba cho Thursday kwa say a me ne kwa out me can me problem chere no so like on do any problem na onu ko nu ko ase anko be ba ba be si akakra kra ansa na wasa kwa ye adwuma na mso okay ti dey no akoma be 200 cedi say kamen fa ni di kakra say me de 20 ma me ni mfi me biem ni ti ne me hu ska sa ya me friend na ida so de bebre madam fu manano ifi ona na boy no do wakra no pa chwa na say o de beba ifi odu ye ni mo no ma me me pia bontin abeji ska na ha chwa de no pe ma sempa anya me ni go no fe man na o se ma ba mama ko ho de ne me ko antina enche ti no fe me antina ti me fe bia se antina e kom ne de wana ti me ya me se no asende no de amount I see. Oh, me free or buy you crowd send me be 400. Oh, okay. Me friend be as me this and the other say when you bad. Oh, me ba cho me ni process. Was some now they wouldn't will be as well. Sister now kwata na che no na e ma wa na so ma de hu no so ni na. Me ba cho de no na me free ona ne phone asent no kwa the number de me ni. Ba me ni ho be o ye adwuma be na etini na me ni de be me na kama ma ni say bronyam. Na nka person ye adwuma. Be we da so Shaggy me pacho debi winji wo pacho e no kre okay it say nei wa bana so be ye bibia aka ma me pacho debi emfa biem oba won ho ono wo ba ba ko pacho debi because said the ade ni esi corona de enti ma me ne ntem tete ye ne ade nyina mintimi nzane ne ntene biem na se ono kwa so ko akra no no wadwa kakra me pacho because emu ono me friend me classmate bi won kwanta ono girl ne kire me say obusa Shaggy se me we a o se me medwane eja no asema ba ne ye ka ye me medwane eja ni se bebre timi de me ya no ma kire mu se o bibia ni obio si apa ni si a metkopa na kwa wan from an culture se bia sabra me pacho eni enyame no nokre ntokwa ne ja se me de to no su ama isi am no ntem dua yakode ne am na yi but me no be sa atena ne die me maame ana ne sa adua no enti no metimi ama wuska metimi de wa pie but say me nu ye bibi biem die se me nu ko bibi a mewu enti na me so me so me pese wo bewu go se me ba wo anya hwekra se kwa me wo me hona me amehwe ma de na wande be ho kire me obetimi aboa me enti no wo die tena oba be na me so me ntena ba be enti ye nu kwa me ne Shaggy na dan da ba ku kuma se ama de echi na na mfo kwa mo station sisi a na mfo nya ne da wo wan so me mukura ti Shaggy die me pe Shaggy asembet enye empratwe la bi I didn't know the ancestor I say enye ono so le break you virginity me patcho de me mprafo ko na oto so be 5 obi ana wo school no patcho me so che kro ansa na mbe hu Shaggy but me de en kokko ye se na me suro se manyem nti na me ne obi a enko have sex ni sa de no ene school a long relationship ni bi o frɛ me na ma frɛ ene me ya miss me school me ntimi mo e kom de me ene sa ne ma na nti ase Shaggy no obi a na ase me hwa na ni da ho ma me okay nti ene na ni da ho ana so obi ana otimi ma kakra na ni da ho na like o sound ma me kakra because me friend to be gra me friend no se kokko show account kakra o ha koyi me de kakra to mu na makoyi bi a me nkodi so na 50 cedi 100 200 because that time na ne wa friend ma me say e be tro wasi mu honom ne ntina eti neska die o ma mbidi kakra ne say ma me no kwa ni e be tro wasi ho e ka no mi be hie na beji ska na e botu mu Friday bi me kai pa Friday na boarding house na na wo dey ba so na mo boarding ntina wo fe wona be so na ma me ni ba cha mi de mi twa wo ma me hwe me da ba cha now for war esi town nim because school my gym din o yie pa e dey wudi me pa cho school se ne frame me promise baby
Promsy baby. My first boy o breaking me near friend Promsy. Ti me di ko so me be ma de me fa na me do wa. Me do di ka me de ho. Hey sir. I see. It's you want the break your virginity now don't know. And our friend saying Promsy baby. Near friend of Promsy. Now did you saw what you saw? Promsy baby. Na nania wo pe shagin so de shagidi ka. Ye baby. Pastor de na shagi friend prema ko ku prema. I see. Ti me so na so me de ama prema. Hey. When ye school mo bi ati en kan sa na ye. Na don't know is so no yesterday. Me pa cho no oni wo bi no onu no wie don pass. Na me wo Collins by me posting it any ade. Mo so do form trade open na obeyo won. Ti me post ama boys ni na girls ni hu de e kon de ba. Oh me school me say na adwen ne nye dada. Ti me ko ade ne sha ase ne your classmate for nya mo fra mo se me nye hwe nye me. Say we no hetu no. E ba ye no bi ase. Ade no na we ye den we ti sikrom like wo keka de ma bom. Me pa cho. Wo roro ho. Cho de bi me de no nya me ncha de ma wo me ho da. E na me so me hu so anya fi da. E na me dress do akwa me fra brochire na e ba. Me de no. Se na ni nyina akom no ni ade kakran kakran. Se no so mpe fi. Nti ade ni wom kakran kakran na bo a me nya sa ade a kemu wono na mitimi e bia me woro me ho ba nya me ado me woro me ho ba school mu die form 1 ni awurade yankopon me ba na wo me do ma wawu me ne nyina me ko school mu enkora ni obi abedwane musuro me pa me hu susade e bet me ntwe kora headmaster nyina head ni kwa do wo no so ofiri be hina se ya ja che side ha ti no pema asem eye pa oh say sisi ankasa na djuma be na ye nke say ye weke akwakwaje akra na dia mawa oh me pa cho sisi anu di asa me ho to me ya last week na me de to me fa de enu se me ho ato me sisi anu di onye ska no a me wo no so ate je ode kwakwaye me pa cho anti maybe this week kra me say betumi aka no problem so ma meti ase me pa cho ma me ma mo 52 years ni fie no kwa ni mu ne nana ade na amontu no so tu me pa cho mu ho no ase okoje bosia na eduabon sem ba ye ma se empata me ma me kakra ene me o se da bi e nkurasefo chese once di kro no se o maye enso ne yankopon enim se enam wo me ne wo ne me ne ono oba no so ene ma me nya me sa konhia yi enso ye ka se ene ba papa na odani duane ye se nkondo o ma me tami ye kwa fa nkotum no mu se ye betua but ma me ne ye me an papa na se ni wayi ne nsa wonane eni se ma aduane nso ebeduru abi ni papa na se ma me na mpata me o mo dane bi a enye na ebufo no da so yes enti no se be ya bibia betodi o ma me be 10 million bi kwa fa nkoto asiye o se da ti wa fa ma me na ma asem no eye aduane de ye kase no iti me ma me no na akwa ese onu kura onya sika bi ode kotua bosia iti mu ho no na sika bi ahele ni ho ode beje me ba no ne ma me ba no kura no ma nyem na me de bre no iduro na o se o ma me ofie o ma miska ne bubefu na me si me ni problem aduane ho age kwa me na titi bi ma ne no oni okay o me a na de ma de ma na me do o de sesa na apena de bia me fa fom aba enu ye mu fi akọ ye pa chon me fa fom e de kwa me aba o ma aduane na me ko se me na me nkan wasi mate mako shagiji akwa no ko te aduane ma na wasi me fa na ma na me se fani ma me se no so be case abeto because wa oni me se menyo ene de no nkwanta krom obi abeka me presoa ma ne bo 12 ada no de akra ne hyede ma de akoshe ne ma me dem na ne ma me nso akwa ekokoti si wo na me se nyanya me na me suro no fere ne se wo emense nyina be hu se mapa wo che wanke ne me kire wo but bibia mu no nto bo ase na ye ti ma me de ma nko anu no side ni shagi no ayi kon e bo 12 na me se da bi de omo ye me no ma mo fa ne ma me ntime nko anopa anka maba eti e bo 12 me nko na me fire ayi nkwanta ko adwuma mi ko na me nyaka nante fom ko sa bere na me suro hwe me suro hwe ka me nko a be mpe bia me ko acha sanye wo na wo kokoto akora no be pa cho da bi hwene shagi so se so munyaje oba na me nko nkran ko bo me bra pa cho de me wa dance fo kra e wo na mu fi akoye no still na o mane wiska no ma me she bosumi mienu me pa cho
asemba ako me papa aduan kefo kakraka emu hono amene ni nya kasakasa ne no na mete de hwe me ne me ba no ha nti emu hono anka ne besan ye na ma me yesa ne me de kwa me ba na tetema na anka me sa de na ko ni se ko de da me ji akwa na besi ne shagise me ma bodam ne die on fa akwa ne ma me na ne ma me akwa ko ye case se sa me be fa no be me aba ba chi me anso ho a wo se se ma me no ko ye case no omo fresh shagise o mra me ka no kro ne se ma bodam ampa shagi anko enti o ma twra to se ma bodam ampa ti se me ko fa me bana e be chi me enne da kontase court na say bia na enti sa nanu a na nu wu kofie o sa wo kofa no mama America say so wo do sa so akra ni mu a ebi obamu abachi me pa chon ane ende mako be mienu kura anse ne no me de ko akra no ene kwa enwumire na me ne shagi ne gina wo se na me shagi mama no ntokwa na opese obi abeti entemasem eti ehwa na shagi mama de aba betwitwa shagi ai bodanfo ba oni me gina wo me wo ne sekan a obehwe na me na wu na me se ane say bia wo na wo ka say maame no shagi maame e ka se obo wodam ebia wonim ne waye nti wonim se dam ne nkoi yes ena sisi anonso no ma de tie ne se ye no ade ni mu ho no ya nante a efiro ya nante ni na nya mi guso nante e ma sisi a me ho ye na wa wo hwe wa tumi so ho ye pa cho me ho ye pa me ho ato me pa be 1 year ni no say ayisa ba ye hetu ya de na ise dam no e ba so for how many years and months e ba me so 3 months ibre ye pa na de enti no wo board dam se bia wo board dam se be ya shagi ma ware me yes wo se ade na mi nti shagi achusu me aja abrochire eni obenya abome dam na shagi aja me wako sa na asem no me ne nya asem wo ka eno ye sa time na o ka sa asem no eno ye bra na wo anasa na wo nyem pa cho na ma wo ene ma me so me de ko ka se ne nan kuru no ba se no opa wasem wo yi se ayi abadintu a wo ye ma wo nya asem ketu a opa wasem odo woni natie enti esi den koduru ho ma me de nya me nko ne nim me ne ma ase ne ntem asem sanse ba me timi num crab be 4 enumere wo di matem a me nyem no na mesua na shagi wa be pa me chama wo dan akokurum na ye de ya meba ho na mate wase ngasa wonum wono enti ade achi ya na kwakwa me ne matwa so ma me timi fro se wase o be de fa mbone cheme nu a wa woni mo ma me de me ye enti me se ma ade na wa ye me a se nkanya hwenti ma me ne atifi o nyina no na wo de ye me dada but ba anwi ho da se o ba be gina bontia be didi matem se maboda wa mama ka bi a kire no eni se e ko wie me we no anti me no o ka chem se maboda mo no eye me won yie sanse enipa me no woti a me na me nu aduane ma wodi enti ka maboda ma nka obedi maduane ena ma me so me kan bi kire ne back se maboda m kura me na hu ni kuru ti me kura no me nka so wodi na kwa ko jisika duru sa time no ka se maboda ma me pemedam but sanka me waboda me ne ba no me to ode me fa ba mi ma no to me anka ye e chen se ne ode ma be gina bonten wo gu mani ma se kire nipa enti me nka no hwe oyo ba onworo na ho ne hwe ma asma bi kan ye ni ya ha wonyini se bi so na obagitu mu se bia se shagi ko akopeska na yeso wonkunu wonyini se bia na officer ne shagi na hihye me pa cho there bi eno de wan me pa cho de san se ewia na me duro no se aso me serew asem we de mfo anu matum san se me maso daye se shagi di makoji skadu ntino mfo anu ntum ma me ne kwa do ka se me nya anu mo nka ho ti se dia oba no a me ba no ama na wo pese wo mode wasede oba ma wo na wo akohwe wade na se wo gi akra na shagi ka se wo kwaji akra na firi ni ma me ho se wo ye mate ebi adwuma no hyada enkoso nto oniska enti o ma me na bua e ma mo hwe akra ne ti se wo gi no na oniska obetimi di aboa wo bie mu a wo abetumi aye adwuma siketa hwe oba ha cho me yo okay isanse yanka me pa cho yanka na so enche kwa me betie anka be na kodua ya so e pa cho papa anka fu kakra de kokofu adwuma mu na wona odi ai me pa cho ye ya no se yenti se school no nsensem no a me ye se wan hwe me no afi e ba na ni ewu ti me ko ye nyina no a na metie edididi
Oh, okay. Tiana beti aton. Na wo di ahwa akwara. Wuji di. Wo sa be ka che me se ma akona na woji akwara yi ma me e na shagi on fa kaprempo ma ye e na me ho kire me e na de be o meka. Hey Julie. Ma de. Julie. Ma. Julie. Abodi ni present. Yes. Mama Sama wo akwa ba na me kai wo se ahadaso a emergency Ghana TV eso. Na wiase mu sikani bre eda owo afa na hyene so se bonsam encha de kwa nti se wo ma wani bre ade na wo ma wani bre sika epre ho se wo benya sika enimanimu ya wo mfa wonsanya adwuma enya wa wo sika nya wo befem a ene nya wo abrante ye femu situation we ya na bre bia bekom Uma wani bresi ka bebrea sa na beto na ye se fa o ma me bre o ma me sunsun tumi fa ne nko ntizisi ano se wa hu hu ne awonya wa bra bo na wasa akwa pe asem kra de ama obi ba abaiwa wakwa kwedi nsem hu na mane nka wotiri me okoka kire oba na ye de na sisi an papa yi se nipa odi kan abeka kire no bete sa asem we nipa yi ebe bodam Inti senka nye se akomwo obai fie na ono na wo so okoma kasi senka o wati nkensen wati afa ba bi kura ba bi onenam kura wo hu na kira kwan oba penfo ka be pasem we e de aso ana ade na mo duo bosa mo presa se basa mo mfa mo background konkwa Jessica mo be metu sa na mo ade na mo yesa Abusia story we oho emunsem no de wi a isifa efutuo ebom na eka akoma no sa wo hwe story we na wan sakra wa adwen sa adwen we bi wo tiri no wan sesan firi ho a ene na minim nia ebetumi asesa wa adwen tie ni yie na fema futuo woni afoforo nche sa wo tie na woni afoforo kwache na wo wan fa ntu anamo na se na otie mfa so bia maso abusua mafa mefutuo wom megidi se wonso afa wo de eno nti no na wo share na wo subscribe na wo like eka ho na fe no drop a comment no comment section hono ahada so emergency Ghana TV koso na tie se adwumadi na ebeboa wo ebe mo obrabo asesa abusua dasa na enso se mo antime nka bi ma ebesan so a share biem makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.